طمنيني عليك. استنى. لو سمحت حضرتك الفلوس دي وقعت منك. لا لا مفيش حاجه وقعت مني. لا ازاي؟ انا بقولك لسه واقعه منك دلوقتي. قلت لك مفيش حاجه واقعه. حلال عليك. حلال عليا؟ حضرتك انا ما بقبلش فلوس حد، انا ما اعرفش الفلوس مين دي اصلا. يا ستي قلت لك مش فلوسي، وانت اللي لقيتيها يبقى انت اللي تاخديها. حضرتك بقولك وقعت منك انت، انا اخدها بتاع ايه؟ وانا بقول لك مفيش حاجه وقعت مني. طب اتفضلي عشان انا عندي برفيوم، ما باخدش حاجه مش بتاعتي، عن اذن حضرتك.